Hello mayam. I mamang video da GDP se kai no haja khrabani. Ngasi video sina GDP kamai calculate togani magi method na kari kare no duni. Mamang video yeng da bayar gadi em kha description da link bijaram ge. Horisi GDP calculate togi method hum lai ahambada income method. Ani subada expenditure method. Hum subada product method. Masi value added haina sukhang ni. Horisi income method tagi. Hoina GDP at market price. Sida market price habam ga factor cost habam ga lai. Kaino hab kanda sigi marker se company duna hek sabler pamatam da changi ba mamal do madu bagi factor cost ni. Adagi retailers wholesaler adagi tax me am yarga bazar da phang magi mamal do aduna magi market price. Hoina hotorisi GDP at market price. Income method ki mutung na kai kai yawe hai ba kanda ha da compensation of employees hai. Compensation of employees. Sina kari no have kan sina kusuman hai tara wage boro salary boro sida yaudin mathang da operating surplus hai. Operating surplus se kai no sida sandona hai jage sida aham da rent have me yawi monda ani subda interest ahum subda profit. Sigi income section ji businessman amadi entrepreneurs kanguna tambani aham bagisna lam leibamina lam sandoga tanba ani subasna paisa leibamina paisa sandoga tanba ahum subasna moina businessman or entrepreneur moina toriba thabak moi karbar du phang profit si myam ji punsan laga operating surplus. Mathang da consumption of fixed capital hai namale. Consumption of fixed capital sidare me amna he ngawna ne si expenditure demand ba adu income oin ba. Example oin IS amagi salary sahi ma 10 lakh ne haro ba. Adu mana nuti gi chatna riba tone mai gari do tek pa kai ba adu bagi semjan ba khusam da 1 lakh sang re kalo 9 lem hoi ko. Si je depreciation ni sigi magi gari si tonga nuti gi magi thabak tu chatli bini haidna sigi 1 lakh se sinaraga sigi 10 lakh se tali hai haibadi sigi capital je sinaraga magi income se tali ni capital hai the useful asset ko na sigi 9 lakh se sina compensation of employees se khani aduga sidadi income tax lawgani sigi 1 je sina sisi consumption of fixed capital jini aduga sidadi income tax law roy haidi si depreciation ni government of India gi income tax ek ki matung ina depreciation salary da depreciation kha thamba yai professional kangu gi ni ko ina hai se adha lai rasina individual kangu mai income lai gra sina businessman gi pathang da government na kari tali habdum la sila government ni krai dik tali tax gi tali sila taxes on production. Taxation production have the kaina kan sigi marker se si sana bhona the company amane di saram gani company du hambal link na bhona da magi mon registration fee kari kra kha thiram gani madu taxation tax on production da changi doni ading mathang lai minus subsidies on production. Subsidies on production hai de kaino ngasai sigi marker sai company do aduna electricity consume torongna bill payment tawduni da adu electricity bill da subsidize tawthoba haidi kitang bill rate hongdaba kitang mating pang bhai ta mathang da mung lai taxes on products aham bagina tax on production habni ko ani subina taxes on production aham bagina si pot se si number 1 is na si pot se sari ngai manung da logi ba tax. Number 2 is si pose saraga yola ba matungda bazar yola matungda logiba poche ora matungda kai samna habda GST gomba example mathang da adagi minus
subsidies on products. Subsidies po haragadi minus adum lakani, tax po layamagadi subsidies layamagani. Subsidies on products na kayo hagana koi ration gi cheng gi yelje si cheng kilo de lupa ahum khatani. Ado example government na di farmer dagi example da cheng kilo de lupa tare tra ni pandra loan de khoi di cheng kilo ahum da pi ni mateng pang ni subsidize to thoi ni. Si myam si gi total value do bu o GDP at market price income method to ho lam tung da. Mathang glass expenditure. GDP at market price. Ahamada lay consumption hai nama. Si ne present away ko. Consumption ne kayo ha kan imung manung ama chalai na bo na da changi be magi expenditure do. Si imung ama kateng na te imung mayam gini. Mathang da investment. I ne represent away. Investment sine kayo ha kan da khoi government ati sorry private firm adig industry factory moi mi amna thadariba expenditure to riba moi gi moi to riba karbar do chakhat ba mudu da thadariba mi am do si investment da chingi do ni muthang da government si individual kangku lere si private firm kangku lere si na government na kari kari expenditure to yi si g ni represent to do ni kari kari expenditure to samna ha salary bu pi riba pension piriba subsidies piriba scheme na thadariba arm products mapalan dagi lay riba si myam sa government gi expenditure nga tuni si g di chan gi mathang da akhoi na mapa akhoi example akhoi India hai ko India ka sida tawre example US da UK di foreign country da gi pot lay ri dana adu akhoi na moi da paisa pi ni akhoi paisa si mapalam cha ki to import sina hai adu import akhoi pot su moina muk lay ko haidi moina muk lay gi adu moina muk lay gradi paisa akhoi de lai ko adu export ti khai do kani sida maru oi basi import se ke do plus to ino hagan import de akhoi gi paisa ma palam de chakhi ne expend to thoki ne akhoi ni holi je expenditure method ni aduna sina ex na represent to ni adu expenditure method ki GDP formula hagadi C plus I plus G plus IM minus EX import minus export hai ni sigi value de na expenditure method ta phang gani mathang dilai product method or value added lai GDP at market price aham da ke yo ha kan total value of final goods and services minus intermediate consumption. Total value of final goods and services minus intermediate consumption hai si kai no na ai si da hajar ke example wheat na bread cycle wheat se patare pi re khaloba adigi bread se na patranga pi re khaloba ado mane final value of final goods and services ha ga di si lu patranga si ni ko adigi intermediate consumption gi value ha ga ne lu pat se gi lu patare si ni sidagi si khai do ha ne adudi 15 dagi 7 khai do ha adudi 8 tare ko adagi amuk ma se value added hari kari gi no ha ba kanda wheat ki laiba value je sidagi wheat ki mamal je sida lupa kyam changhal aga amuk bread olan gi ha ne ba habidi lupa tare pi ro po sida lupa kya amuk expand to bread olan gi lupa ni pa amuk hen expand to dra aduna magi aduna sibu value added haina re bi adisida lai anything akoi hot matam da market price holak to ni aduna hoi tax hapani plus tax adu tax la adi kai lai ni ha subsidies ti kai no
खाइदोगने हाइदा SID सिदा फंगप वैल्यू दुगुना GDP at market price product method की मतुंगिना thank you mayam video si loy bo ho yeng bi ben tong ta thank you any doubt level da makada comment ta bi bi